check 1 2 hale. Dutangiriye hakuno. Hari imodoka yari ikomeje. Hakuno hari imikino none. Hari amarushanwa yari ahari. Abafana ni benshi. Abakunda imikino baba hari. Kumbe hano hari utwana tubiri twafanaga. Imodoka ngizi zirakomeje nkuko bakwereka. Nanone muri za modoka hari abarimo bari bafite imbunda. Ndetse barimo kuzitunganya basa n'abagiye ku kazi no kuzikoresha. Hakuno imigeri n'ingumi nabyo byari bikomeje nuko tuyitangiye. Remember one thing, let's try and do this nice and easy, okay? Ibi ngiye ubikore neza ari nta maraso. Ngo abikore neza. I said we can try, Andreas. Kandi mu buryo bworoshye. Here in America there's always some smart ass who tries to be a hero. Kumbu yavugaga yuko bitoroshye kuba yabikora neza kandi mu buryo bworoshye. Ngo kuko buri munyamerika ngo agerageza kwigira intwari. Ngo kandi udutafari twa nta kigenda n'umujenerali umwe. Ngo bakwere kuvuga gutyo. Kandi imikino irakomeje. Bigera ngira ngo urayibona. Abafana barafana. Nuko byirebera. Hano hari akana kafanaga bya hatari. One more fight and they'll start the main event. Niko shani gahunda yawe ni iyihe? Unda tundi mu Rwanda ukurikira uyu nguyu ndaza guhita ntangira gutega. Bara bettinga. Kumba abantu bari hari ababiri nabo baraganiraga ni inshuti. Umwe n'umuyapani, undi umunyamerika. Imikino ngiyi yari ikomeje. Kora naho ngaho ku rutugu. Yarakomeje kumukanda. Nabona abakinnyi. Gusa umwe muri bo yarafite akana muri aba babiri. Akana kitwa Gashyani niko kahagurutse. Unda hita akabaza ati Shyani ugiye. Ati ndagaruka. Sasa Shyani aravuga ko ari bugaruke vuba. Akasigaye hano kareba imikino. Shyani aracyakuno. Kumbe yaba modoka nibwo arimo kwagira. Ndashaka yuko muri izi modoka harimo abafite imbunda bakomeje kuzikurayo. Nta mikino. Generali Kizopara nawe avamo. Ni Rupara Generali. Arinjiye gusa bamubwiye yuko ibi ngibi bagomba kubikora neza kandi mu buryo bworoshye. Nahise ndize. Kumbe akana ngakana kasohotse mu mikino. Kabwira mugenzi wako yuko kari bugaruke. Kizopara kumbe umwe mu mabandi. Rupara ni uyoboye bagenzi be, ni uyoboye ingabo, ni Kizopara n'ingabo ze. Migeri yarakomeje. Umbe akana barakakwereka Kashyani. Nakana kawa munyamerika twabonye none umwe mu bakinnyi. Dore ingumi hari ugomba kuba witeguye yuko zimwe zigomba gufata. Izindi nanone kumbe binjiye hakuno amafaranga yishyurijwe. Amafaranga yavuye mu mukino. Kizopara arapakira. Ni Kizopara n'ingabo ze. Ari mu karagi. Kumbe boss wabo hanze arategereje. Hari abantu babonye ko baje abajura baje hakuno bateye. Bari bafite intwaro. Umusaza umugabo bafite akana ke. Abonye imbunda itunze mu mwana we. Yitangiye umuhungu we Shyani. Kashyani gasigarana na wa muyapani. Ise yarishwe. Umuyapani yari inshuti ya se wa Shyani. Umugabo w'umunyamerika. Umwana we yapfuye. Yapfuye umwana wamureba. Asirebere. Yamabanda afata inzira. Hari harimo Kizopara. Basubira mu modoka amafaranga barayajyanye gusa bararashye. Kumbe boss wabo byaramurakaje. Yuko yari yabwiye ati ndashaka ko bigenda neza kandi mu buryo bworoshye. Kumbe bisheyo umuntu. Ise wa Shyani yarapfuye. Shyani yasigaranye n'uyu muyapani.
Abayapani baba barize uburyo bw'imirwanire iwabo. John, in the last months, you have proven yourself a worthy student. Thank you, Master. Kumbu yaramubwiye ati shani mu mezi yahise Now it is time. wagaragaje ko ufite ubushake. Uno turakoze master. In the art of Mikio, the secret doctrine. First position, Yakomeje kumwigisha tekinike zitandukanye. Position ya mbere, second position, position ya kabiri. American Ninja turimo gutangira igice cya gatatu cyayo. Bayise Blood Hunt. Steve James yagarutse. Yagukina igice cya mbere cya American Ninja. Michelle Chan nawe araza kukabamo. third strike, second position, Twongere ugerageze position ya kabiri. sword down. Buri position bifite ikigamije yagiye amwigisha. Witwaga Zumo niwe wigishije Shani, yari umuyapani. Yarakomeje. Ibuka niwe wamusigaranye nyuma yuko se yapfuye. David Bradley araza gukina ariwe American Ninja muri kano. Niwe ninja y'umunyamerika. Sasa Shani yakomeje kwigishwa na Metire umuyapani. Ni Shani Davidson. Shani Davidson ni huyo. You achieve it only by way of spiritual power. Your mind and soul. George S. Clinton yakoze ku muziki. Mind and soul over your body. Kumbe inyigisho nko zikomeje yarambwiraga ati roho yawe ndetse n'ubwonko bwawe, ubwenge bwawe bigomba kuba ari byo bikoresha umubiri wawe. Ni zimwe mu nyigisho. Inkota irakomeza. Abayapani ku nkota ngira ngo urabazi bagiye kure. Barenzeho. Umuyapani wigishe Shani. Nta gushidikanya amatekinike yose yarazi yaramwigishije. Witwaga Zumo, Avi Kleinberg na Gideon Amil. Iracyari itangiro ryako. From your tragedy and turns it into opportunity. Yaravuze ati And fears of great agahinda kakubayeho ushobora kugahindura ahubwo amahirwe. that he shows that great Ibuke destiny. kuba se yarapfuye yaje gutuma arerwa na Zumo. Zumo amwigisha ibyo yashobora kumwigisha. Bimwe muri byo nibyo. Now you must seek out this destiny alone. Your training is at last complete, Sean. Now you Yambwiye ko imyitozo irimo kurangira. Gusa ngo hari ibintu agomba gukora kandi ibyo bintu agomba gukora azabibona wenyine. Azabicamo wenyine. Kuvuga ngo ntawe ugomba kumugira inama. Barakwereka hakuno. Kumbe haciye imyaka kizopara nguyu. Kera wahoze ari ibandi. Sinzi niba yarahindutse. May I have your attention? Gentlemen, thank you so much for coming. Bagabo Thank nakoze kuza nyuma yuko bamuteza ugutwi. Yabasabye kumutega amatwi. project has been over 10 years in research. Iyo projet mubona imaze imyaka 10 yose iri mu bushakashatsi. Inefficient hijacking. Aravuga ati No more bungled kidnapping. kurwanya iterabwoba n'ibyihebe bizaba bishoboka. Because you see now terrorism Byo mbona is scientifically focused to be totally effective. It all sounds quite impressive. iterabwoba rizakurwaho. But until you prove its ability Unda tukubitubwira biremeza gusa turashaka yuko bitwereka in the strongest human, they'll not buy. uwo muntu ngukomeye kurusha abandi bose ugiye gukora. Good, I like Sasa Imana yaremye umuntu ariko uyu nguyu warashaka gukora umuntu ukomeye kurusha abandi. You'll find a superhuman. Thank Niwe bise superhuman. you of our new experiment. I say we be ready. Bari bakoze drugs bashobora kuba bamutera cyangwa se ibyo bashobora kumutera byo bamaze imyaka 10 mu bushakashatsi akaba aribwo yaba umuntu ukomeye kurusha abandi cyangwa se umuntu udasanzwe. Sasa yabwiye kizopara gutegereza ngo yihangane nkuko n'abandi bihanganye. Well, things seem to be going quite nice. Except for General Andreas. I don't know how he's been tolerated. General Andreas kuki ataduha Satisfaction can really work for it. igihe cyo gukora ubushakashatsi bwacu twitonze. Let him think he runs the island. Doesn't really matter. Air Triana announces the departure of its flight toward San Luca. Babera gato. Citizen, right? Yeah. Kurt. Curtis. That's right. How you doing? Okay, good to see you again, man. Yeah, good to see you. Are you fighting lightweight?
That's it. It's kumbe President Sorghum. uyishimiye kongera kumubona. Thank you. Bose baje hakuno hari imikino yari igiye kuhabera. Inside karate this month. Yeah. Dex. Hi, Dick. Sean Davidson. Oh, good to meet you, man. It's Kumbe yavuze yuko we yitwa Dick, undi ati nanjye nitwa Sean Davidson. Ni byiza guhura nawe. Hey, it's Curtis Jackson. Uyu nguyu yitwa Curtis Jackson. Ibuke kabiri na rimwe yarazi gukiniye yagarutse muri kano. Boy. Amerika ninjya gatatu. Curtis Jackson ni mukarage. Well, that's Joe Simpson there. Buriya hari ubona yitwa Joe Simpson. Joe Simpson nawe yari umuhatari mu gukubita imigeri n'ingumi. Sasa baje mu marushanwa. Abahatari bamwe na bamwe bagiye babamenya. Hari uwitwa Joe Simpson. Bo bari hano ko ari batatu. All remaining passengers, please board immediately. Kumbe yarakomeje. Kano wakisi American Ninja. Igice cyako cya gatatu. Karava muri Visual Base muri kumwe na Mike. Na marushanwa yo ku rwego rw'isi. Yari shampiyona y'isi. Ariko ibera kuri aka karwa. Sasa hari benshi bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye. Baje kuba bagaragaza impano zabo mu byerekeranye n'imirwano. Ni ya mikino ya rugamba. Kumbe harakobwa kareba abantu bahagera. Sean Davidson yari umwe muri bo. Curtis Jackson nawe aruko barahagera hakuno ukarugwa. Well, they've all arrived. Great. Please sit down. Kobwa yarahageze abandi bati. You like something to drink? Ibyizi cyari. No, thanks. Ukeneye cyo kunywa undi ati oya. It's actually a fabulous idea. Really fabulous. Well, only if the right one is here. Remember, General Andreas asked for a superhuman. Ibuke General Andreas yadusabye. That is the question. Superhuman ndati icyo nicyo kiri kibazo. That's all. Saw the American team at the airport, and I think the guy we're after is one of them. Ikipe y'abanyamerika ngiye yageze ku kibuga cy'indege. Kumbe b'abanyamerika bahageze. Good. Umwe muri bo barimo kwerekana ishusho ifoto ye. Ni wa wundi witwa Sean Davidson. No. Absolutely, I will. Thank you. Welcome to the opening of the 1989 Island Games International Karate Championship. Murakaza neza mu marushanwa mpuzamahanga ya hano kuri iki kirwa ya karate. Ariko nanone hari umukinnyi banje kugaragaza hariya bavuga ko ari umuhatari. The distinguished leader Triana, General Andreas. Yavuze ngo ko ari umuyobozi ukomeye wo muri kino kirwa cya Triana. Bamwita General Andreas baramwerekana. Yaje imbere y'abagira icyo ababwira. Thank you. Ladies and gentlemen, Bagore namwe bagabo. over the next few days, Mu minsi mike ikurikira the battles of modern day warriors, tugiye kubona indwanyi z'igihe tugezemo. men Bano bagabo will prove their strength and skills. baraza kugaragaza ugukomera kwabo ndetse n'ubumenyi bwabo. Competition. Let the games begin. Mureke amarushanwa atangire, imikino itangire. Abakarateka baratangira. Usibuke ifoto ya Sean Davidson bari banyakuba bamaje kuyitegereza. Bagomba kuba bamufitiye gahunda cyangwa se afite impamvu barimo kumwigaho. Imikino yarafunguwe ku mugaragaro. Sasa irebere. Ni hakuno igomba kubera mu karwa ka Triana. Kumbe batangiye kuvuga abakinnyi bagiye guhura babiri. Sean Davidson numwe mbagiye gutangira. Araje. Yaragiye guhura n'uwitwa Joe Simpson. Sasa irebere. Ni babiri. Sean Davidson is on the white line. Sean Davidson Simpson is on the red line. ari ku murongo w'umweru. Hanyuma Joe Simpson nawe ari ku murongo w'umutuku. Bow to each other. Bow. Umusifuzi yabwiye ibyo bagomba gukora hagati aho mbere yuko batangira. Sean Davidson appears to be taunting Joe Simpson by remaining still. Abavugira umukino baratangira. Umukino nawe watangiye. Dore imigeri. Tactical block and quick reaction from Davidson has averted any contact hits. Continue. Mukomeze. Ari umusifuzi mu guteranya bayagiye kure. Abandi nabo bagakubitana. Kumbe kagakobwa karareba. General nawe aritegereza. Ibuke muri iyi minsi bari mu bushakashatsi ngo hari ibintu bavumbuye bashobora kuba batera umuntu.
ariko nawe none nawe asanzwe afite imbaraga. Niyo mpamvu arimo kwitegereza abasore cyane cyane Shani bari bamwitegereje kuva kare. Uburyo abimutera bya drugs akaba yahinduka icyo general yise superhuman. Ukuvuga ngo hari n'ubushakashatsi bashobora kuba barimo gukorera ku bantu butari bwiza. Ubundi ubushakashatsi bukorerwa ku mbeba, udukoko nk'utwo, inkende n'utundi. Bano barabikorera ku bantu. Ariko ntibiragaragara neza. Karacyari ku itangiriro. Ni American Ninja igice cya 3. Mukomeze. Imikino yari ikomeje. General ari hano. General ari hano. Ibuka kera ari ibandi. Gusa asigara general niba ari nde wamuhaye amapeti. Agenzi. Amashi barayakomye. Wow, would you look at those two? How many is Shani yaratsinze. Sasa arakwereka nyuma yaho baje hakuno gutembera. Shani na kakandi kitwa Dick ndetse na mukaragiye uwitwa Nice. Guys, Curtis Jackson. Basore muze hano. Basohotse. Ubwo imikino irimo gukomeza kuri kano karwa bakiriwe neza ndetse batangiye amarushanwa. Hi, I'm Susanna. and this is Powerhouse Jackson. Oh, Bite nitwa Susanna. Uyu ngo yitwa Powerhouse Jackson. Irya Powerhouse ni irihimbano. Jackson yicaranye na Susanna. Ngo ni Susanna. Bob of the group. Aka karabanza karasokoza. 3 beers over here. Bakitaga Dick Take mine a Junior. Make that 2. Are you guys with the tournament? Yes, darling. N'abantu mwe mwaje mu marushanwa, abandi batiyego twaje mu marushanwa. Kumbe hakurya iriya hari umuntu wasa naho bashimusi. Shani yarebyeyo. Arambona bamushyira mu kamodoka. Kandi mu byukuri umuntu barimo gushimuta yenda gusa n'umuntu azi. Yarahagurutse arirukanka, abandi basigaye bahamagara bati Shani. Shani Davidson buka yari yatangiye amarushanwa. Gusa abonye bashimuta umuntu kandi asa naho amuzi. Yinjiye taxi hano. Ubundi barakomeza. Reba ukuntu yakurikira. Abonye bashimuta. Abahagarike. Akamodoka karaza hakuno. Bakomejanyije wa musaza bamujyana. Kumbe ni umusaza arasa neza nka Zumo. Zumo niwe musaza wareze Shani Davidson kuva kirakana. Niwe wamutoje ya bindi bya Kiyapani ngo by'ubuninja. Injitsu. Kumbe agiye kugira gutya. Abonye Zumo bamucisha hano bamujyana. Yagomba kujya kureba. Abo bantu bamujyanye ni bande? An oriental man, older guy, and a couple other guys went room. Umusaza winjiye hano n'abandi bantu bari mujyanye. Niki cyumba bagiyemo? Yamutungiye urutoki. Right. Amubwira uko akomeza ndetse kwaza kukatira ku buryo. Bina bafata inzira. Agiyeyo. Ni hakuno. Yo wamutungiye urutoki. Yaciye ku mesikariye. Uko ari ku buryo bwe. Umusaza bamushimuse bamuzana hakuno. Kandi yabonye asa naho ari Zumo. Wa musaza wamutoje. Wamureze. Kumbe Zumo nguyu hakuno. Zumo. Sean. Baramenyanye. You. Uziko ari wowe. Zumo, what's going on? Zumo ni biki bikomeza? Who are those people? Abantu ni bande? Kumbe agitangira kubapererezaho. Bano bantu ngira ngo nibashaka umuntu babazaho byinshi. Kubapererezaho. Amikino. Gusa ntabwo ari ibyo gusa ndashaka kwibuke. Shani akigera kuri iki kirwa. Bari bafite ifoto ye. Shani Davidson bafite amafoto ye. Ndetse bamuzi. Bigaragara ko ari umwe mu bantu bagomba gutoranywa mu gihe barimo gukora Superhuman. Wa muntu bashaka gukora udasanzwe. Irebere.
hindura amavi. Yahuye ni ninja kandi zirakubita. Gusa nawe n'umuhatari, nawe ibyo ninja arabizi bukayatojwe n'umuyapani. Yumvisha umuntu usaba ubufasha arimo gutabaza. Koko Zumo baramukomejanyije ngo barimo kumujyana. Shani arirukanka. Akurikira Shani agenda amuhamagara. Undi nawe arakurikira. Yagiye ahamagara Shani barimo kumujyana kandi ninja ziri mu nzira. Zumo aratabaza, uyu yagerageza gutabara akabizira. Gusa nawe n'umuhatari, icyo yagicishijeho kimanukira ku mesikariye. Ni American Ninja. Iki ni igice cya 3. Karava muri Visual Base muri kumwe na Mike. Izi ninja ni hatari. Ukubita imwe hazi indi. Hasi ni kure. Irashaka kumwoherezayo. Yagiye kubisa ivi. Ari Migeri. Kumbe kiracyavayo arongera aracyohereza. Aracyumva bamuhamagara. Shani ni hakuno. Agenda akurikira. Ni American Ninja 3. Irindi zina ryako ni Blood Hunt. Kombe arakwereka. Akomeje kugenda amagati Zumo. Ntabwo amubona. Yabonye Zumo neza neza bamujyana. Sasa Shani agomba gukora cyane kugira ngo atabare Zumo amukureyo. Abamushimuse bano bagabo bari seriye mu gushimuta. Yakomeje kubakurikira. Kumbe bigabo biracyamwataka. Bati ngumi umugire n'ibindi. Bano baravanga. Ni ninja. Aragerageza gukurikira kure Zumo akabizira. Nta mikino ihari. Ni American Ninja 3. Niyo turimo kureba. David Bradley niwe mukinnyi. Yinjiye amazi. Bigabo bimushyizeyo hasi. Aracyariyo kumwe. Anyura hakuno. Ninja zisize inyuma. Kombe yongeye gura nazo hakuno. Ingumi ziravuga. Ingumi zo mu mazi ni hatari. Atongukira hakuno hejuru. Kumbe bano bagenzi be ntibazi uko byagenze, bari mu dukobwa. Ntibazi ko ari hakuno byakomeye. Yari yabonye Zumo bamushimuta gusa mu by'ukuri yagomba kugaruka. Ntabwo yashoboye kuba yamenya aho bamujyanye. Yagarutse aho bagenzi be bari. Hamagara Jackson. Akadik kavayo. Sure. You're a mess. Look. I have a master. Mfite metre. Izumo. Yitwa Zumo. He raised me. Niyo wandeze. My father is killing. Nyuma yuko papa bamwishe. You a ninja? Yes. Arabwa ati yewe ni ninja. Uri ninja ndati yego. I saw Izumo here. Zumo namubonye hano. He was being kidnapped. Yararimo gushimutwa. Barimo kumushimuta. Ninja. Not again. Ni ninja. I thought Ninja
only hung out in Japan. naketse ko ninja ziba mu Buyapani gusa. Urati hano zirahari. Look. Urati You reba. guys to get involved. Sinshaka ko mubyivangamo. Urati ceceka. Ceceka ibyo wibivuga. But what about the tournament? Hanyuma se amarushanwa. To me, Izumo is much more important. Uyu ati kuri jewe Zumo ni ingenzi cyane. Kurusha amarushanwa bwayo. Dr. Saxton, sorry for barging in. How are we doing, my dear? Kumbe hari umukobwa ugera In hakuno. my disguise. But he's so good, he managed to get away from us. Yavuze ati uyu nguyu ni umuhanga mu by'ukuri yashoboye kuducika. Use more direct methods. No. Twakoresheje se ubundi buryo. Her pursuit. Urati oya Chanli araza kubikora. Sasa uno Chanli yarari mu bantu bajishije wa musore. Body and mind. Umusore mu by'ukuri yari abakurikiye ashakisha Zumo. Ariko nabo bashakaga kumufata ngo yabacitse no kuvuga ngo nubwo yashakishaga Zumo nawe bamushakaga. Ibuka ifoto ye yayizaniye kino kigabo. Bakigera kuri kano karwa. You guys hungry? I don't think I want any of this right here. Basore murashonje uratsi nekereza yuko nshaka kurira hangaha. Maybe a glass or two of wine, huh? I mean, 3 of us can get some dates. What do you say, guys, huh? Sounds good, huh, guy? Wait. Bakomeje kugenda kandi kaganira kandi isekera. I don't know. Uyatumwe muretse kati nibiki uratsimbizi. Kumbe icyo yari yumvishe ninja zirahari. You gotta be kidding. Bine mikino. Well, Kumbe biri seri. I have no choice. Nakuri twabigenza. Okay. Uyati sawa. Spread out. Mureke twigabe. Uranyura hariya. Undanyuze ku rundi ruhande. Curtis Jackson nawe yaciye hakuno. Sasa ninja zabateze mu nzira. Ibuke hari abashaka gufata. Nubwo yakurikiraga ashaka kugarura Zumo, nawe bashaka kumufata kuko agakobwa kagiye karavuga ngo yaducitse. Na wundi n'uyu witwa Shani Davidson. Gusa ari kumwe n'aba babiri. Asirebere. Ninja ziramushakisha mu buryo bwose bushoboka. Can't believe I'm looking for ninjas. Thought I stopped doing this when I left Joe back in the army. Ibintu ndagombaga kubi reka ariko ndasa n'uwasubiye mu gisirikare yahoze ari umusirikare Curtis Jackson yakivuyemo. Sasa Curtis Jackson yageze mu rugamba rwo kurwana n'ninja dore n'inshuti ze zirimo kano kitwa Dick Junior. Nguyu kongumi yagiye kure. Steve James amazina nyakuri yagukiniye rimwe na kabiri. Nakana karimo cyane. Ako yagashyize hasi. Baracyaza. Umbe arakwereka hakuno cyane. Ngo bashakisha nawe no muhatari. Yatojwe na Maître Zumo. Master Zumo irebere. Zamuca ko zivayo. Ninja hariya kumbugita nazo ziba zasharishije. Irebere. Ni American Ninja igice cya gatatu cyangwa se Blood Hunt. Izina rya Korindi. Karava muri Visual Base kumwe na Mike. Bano barakubitwa ariko ni benshi. Barakubitwa batemera bakivayo. Cyakomeje guhangana nabo. Hakuno. Okay. Izi ni indwanyi zari zaje mu marushanwa. Nta kintu wazibeshya. Nuko hari batatu. Gusa iby'amarushanwa basa n'ababishyize ku ruhande ko hari undi mu rwano urimo kwibonera. Ni uyu. Migeri. Uyu witwa Jackson we ni danje. Ako nako yagashyize hasi. Dore hakuno. Zumo ari he? Gira. Arabaza ahantu Zumo ari. Aracyakomeje. Sean. Jackson. You all right? Yeah. Shani, undati Jackson merewe neza undati yego. What are you doing up there? Arakora iki hejuru? I'm wet. Where? Harabo
abandi nabonye aho bagiye ngo nihe ngaba ariya. Okay, come on down. Ngaho manuka. Right this way. Tunyure hano. Sasa ziriya ninja zisa naho zifata inzira kugira ngo bazibone bakurikire. Yibuke hari uwo bashakaga muri aba batatu. Uyu witwa Sean Davidson. Yep. Just like they've been waiting for us. It's all too convenient. Basa nkaho bari badutegereje. What's going on here? Nibiki bikomeza hano? Isamu Jitsu. Huh? Way of the mind game. Which is? Shaka wamusobanurira. Manipulated. Aravuga ati turasa nkaho turimo gukorera muri gahunda yabo. Barimo gukora nkuko bari yababipanze no kuvuga ngo hari n'igihe bagwa mu mutego. Sasa bagomba kuba maso cyane. Hi, I'm here to see the minister's secretary. Naje hano kureba secretary wa ministry. Bamweretse aho agomba kwinjira. Sir, may I help you? Nagufasha ra? I'm Sean Davidson. I called your office about Mr. Undati nitwa Sean Davidson nije bagutelefoniye mu biro byawe kubyerekeye na nyakubazumo. I've done some checking for you. Nasuzumye. There's been nothing reported on anyone named Zumo. Na raporo yerekeranye n'umuntu witwa Zumo. These gentlemen entering the country. No, but I saw him. Ndetse nta n'izina ry'umuntu witwa gutyo waba yinjiye muri gihugu. Look, I have reason to believe that he's Ndetse namwiboneye. at East Bay Laboratories. Please understand. Yaravuze ati ndakeka yuko hano hari za laboratoires zikora ibintu bitari byiza. Low profile. Dr. Saxon is doing some very valuable work there. Kumbu yaravuze ati They develop and manufacture. Dr. Nyakubaha nyiri yo laboratory akora ibintu byiza cyane ndetse anafasha n'abantu hakuno. That can't be made back in the United States. Ngo se nibiki bakora? Yavuga ko bakora imiti idakorwa muri Amerika. When you're done, would you bring me the file on East Bay Labs, please? Right away. Ngombe bamukeneye mu kazi. Oh, I'm sorry. I really am very busy. Mbabarire I mfite akazi kenshi. handle the minister's business. Well, look, can you just tell me? Oh, I really am very busy. Niko wapfa I kumbwira. do hope I've been of some help. Undati mfite akazi kenshi. Sasa Fine. Thank you. nta mwanya ngo bafite. Icyo bashoboye kumubwira ngo nta muntu witwa Zumo babonye mu bantu binjiye muri gihugu cyangwa se binjira muri gihugu. Iryo zina nta ririmo. Baje hakuno uko ari batatu bakomeza kubyibazaho. We azi neza ko yiboneye Zumo. Abandi nabo baramubwira ko ari nawe babonye. Ndetse izina ntari hari. Bombe ninja zikomeje kubakurikirana. Ndashaka yuko muri batatu hari umwe bashaka. Witwa Sean. Getting the feeling they're all around us. Who? What's up? Kuba atangiye kuvuga. You know, I got nowhere with the minister's secretary today. Tell me something. Jackson akeneye kumenya. Undati nahuye na secretary wa minister uyu munsi. Talk to the local police. Cyangwa tugiye kubibwira polisi y'inaha. Ni kuri aka karwa. We're gonna need a more aggressive approach. I'll give it a crack anyway. Bibazaga uburyo bwose bushoboka kuba bashakisha Zumo washimuswe. Uyu yamwiboneye abandi baramubwira yuko Thanks. ari naho uhari. Okay. Bombe ukaragira amubwira ko ari bumufashe kujya kuri polisi. Undati urakoze. Yagiyeyo. Ni cya Curtis Jackson. Steve James amazina nyakuri. Yaje kuri polisi. Abwira ko bimeze. Excuse me. Bari gato. Who can I see about a missing person? Captain. Ninde hano twavugana kubyerekeye n'abantu babuze missing person. Undati ni captain. So none of you guys have ever seen this man. Foto yayizanye. Nta muntu numwe muri mwe wigeze abona umuntu nk'uyu. Perhaps he doesn't want to be found. Nashaka kubonwa. People come to this island to get away Abantu baza kurikirwa bahunga abantu. from financial problems. Bahunga n'ibibazo by'imitungo iwabo. Captain, I think you're starting to jerk me around. Captain. Makes him more special than anyone else. Number one, my friend saw him kidnapped. Icyambere. And number two, Umuntu w'inshuti yanjye yashimuswe. held in East Bay Labs. Icya kabiri hari laboratoire hano ikora ibintu bitari byiza. His strongest supporters. Their business is making drugs, not trouble. Well, Captain Baby, that's Yavuze ati iyo laboratoire turayizi bakora imiti nta kibazo bafite. why all the high security over there, Protect the work from thieves and prying eyes. And, Kumba aho barimo kubijyana hose ntacyo babamarira. Look, that's all. Yasanze iki gisa kiri mu nzira ye. Okay? Now go see a movie. Cheer up! Bakira amafaranga uze kujya kureba agafilime. Hanyuma utuze. Now look, Umva.
The less straight answers I get, the more curious I'm going to be. Nimukomeza kumva ibisubizo bitanyuze yewe ndaza kugira amatsiko menshi. Me, Captain? Not yet. Kumbe yarambwira ati tudafata iyo nzira. Urimo kunkanga captain, undi ati ntabwo ndimo kugukanga. Silent. Don't abuse your privilege. Gusa kuri iki kirwa nitone mwe kwifata ko mwishakiye kose. Yes, sir. You're breathing my air. Niko we urimo guhumeka akayaga kanjye. Cyari kimuhagarariye mu nzira. Yigiyeyo. Give me back my money. Garura amafaranga yanjye. Afata inzira avaho. Barebye umunyamerika wirata hano. Arakomeje. Polisi ntakimariye. Penetrating and destroying cells. Mutating viruses. Change form so quickly. Kumbe yakomeje kuvuga. A vaccine to be invented, they change form and become immune. Now, this is the basis for the most potentially dangerous war. Ya miti yabo batera mu bantu. Germ warfare. When are you going to show us your experiment and stop lecturing Kumbe to generali us? yavuye ati ni ryari ugomba kutwereka icyo wadusezeranyije ukarekera aho ngaho kutwigisha. This is a precise scientific exercise. Yakomeje kumusobanurira ukuntu bakora ubushakashatsi bwa siyansi ntabwo bazanamo ibintu. I'm going to show you the most amategeko nk'aya generali azanye. ever known to mankind. Yavuze ati ngiye kubereka Now that's not too much to ask. ikintu kitigeze kibonwa n'ikiremwa muntu. Ubushakashatsi bwari bukomeje. Guests seem content to wait for your demonstration. Ndarambiwe gutegereza. But I have never been a patient. Sinigeze mu muntu wihangana. My impatient man, the power that you've got on this island I've given you. And I can also take it away. Undati mugenzi wanjye utihangana kubura umujenerali kuri kirwa n'igihe wabiguhaye. Kandi nshobora kubikwaka. Abandi niba bahisemo kwihangana nawe ihangana ugira umunsi mwiza kizopara vaho ngaho. Kizopara mu by'ukuri asigara generali. Se bya bindi yayoboraga amabandi bya kera. Ubu ni generali hakuno muri kirwa kuri kirwa. Charlie, how are we doing? I've never failed you. Bimeze bite? He's not like the others. Undati nakoze byinshi kandi mbikora neza nko bishaka gusa uriya we ntameze nk'abandi. The people who live Uyu mukobwa akomeje kuba yashakisha wa musore. Gusa ntago baramufata kugeza ngo. Can't understand is why anyone would want to stop a cure for disease. Well, I've seen men do a lot worse things. Uyu bintu byabikoraga mu ibanga umukobwa atese no kubera icyo abantu bashobora gushaka kurwanya ko guhagarika kandi urimo gushakisha umuti w'indwara. Kumbe byakora se umuti w'indwara hari n'ubushakashatsi yakoreraga ku bantu. Ndashaka yuke ari bashaka gukora nk'umuntu bise superhuman. Bamukoreho ibintu bisa na experiment. He's afraid of flying, are they? Bano ngaba hakuno. Hari akantu kaguruka mu kirere. Babonye ko ariko bakoresha. Undi ati ninde wagenda muri ubwo buryo? Shana ahita abaza ati ahubwo se ndutinya kugenda mu kirere. Sasa hari aho gasohoka bahabonye. Nukuguruka. Bahita bajya ahantu Maître Zuma bakeka yuko yaba yarashyizwe. Yarashimuswe bamujyana. Aho baba baramujyanye bamushimuta. Bashaka kuba ariho bajya. Ni bano batatu gusa polisi yabananiye bagiye kwa ministry mu biro bya ministry nabo barabananira secretary. Let's go, Junior. Yari yabamariye. Can he really do this? I hope so. Yes, like we got all day. Junior, come on. Hey guys, I'll tell you one thing. What? It has nothing to do with what you hear. Okay, come on. Yarabwiye ati kambabwire. Ibi naho bihuriye n'ibyo murimo kumva no kuvuga ngo hashobora gufunguka abandi batafungure. Go. Tugende. Boy, there they are. Well, it looks like two of us have got a ride. Yep. I'm gonna try and get this truck started. Okay, we'll get this. Curtis will wait and get us out with the truck, all right? Kumbe modoka bayinjiyemo. Uyinjiye mu modoka ndashaka kwibuka abandi bari bahisemo gufata twatuntu tuguruka. Karaguruka gusa kicarwamo n'umuntu umwe. Sasa ni tubiri. Buri wese afite ake. Gusa Jackson nawe yafashe imodoka. Icyerekezo barakizi cy'ahantu bakeka yuko Zumo ashobora kuba baramujyanye. Aho bashobora kuba barajyanye Zumo. Nibo bafata inzira bajya. Barabugurukishije. Okay, when we hit the lab, I'll find Zumo. You get Curtis inside the truck. Nibagera kuri laboratoire bazi uko bari buhinjire. Haruri bwinjize Curtis. Curtis ni uri hasi.
abandi babiri mu kirere. Yoke bose hamwe ni batatu. Barafasha Sean Davidson kugira ngo babe babohora Muzehe Zumo. Yeah. Wa mu Yapani. Yes, and he's cooking. Barakomeje. Hey, Sean. Niko Sean. Hey, if I go down and give Mr. Jackson a little hello, I think we better keep our minds on the mission next. No problem, Sean. I got it all under control. Sean, I got a problem. Bombe bagenda baganira. Yageze aho aramubwira ati Sean mfite ikibazo hano. First, I'm going down. Hold the engine. Ibintu byangiritse hano nyuma ati ngiye kumanuka hasi. It's not catching. Yongeye kugacana. Ntabwo karimo kwaka neza. Nakuvuga ngo nikagomba kugenda neza nko abishaka. Ntabwo bapfa kugerayo. Yabwiye Sean niwe bavugana. Curtis ari hasi nta kintu yamenye. Curtis Jackson. Now try the engine again. Ongera ugerageze. Ugerageje gukoresha akantu. Aranga. Ubwa bundi bwagurutse. Akashani ni kazima gusa kandi kikanze gukora. Yamubwiye kujya ku modoka. Katsi nabishobora. Unatugerageza. Agenda agaparika ku modoka mugenzi we cyane cyane ko inyuma ashobora kuba hari umwanya we yagaparika. Ubundi bakaba ariyo bagenderaho. I don't like this, Sean. Careful, Nix. You're going too fast. Yaramunaniye. Sean aramubwira ati nuko urimo kwihuta cyane. Too close. This is crazy, Sean. I can't do it. Try again, Nix. Sean ko nashobora kubikora. Unatunye ongera. Ugerageze irindi rimwe. Uyu ari hano aramenya ibirimo gukomeza mu kirere. Kumbe yarushaka guparika ku modoka ye bakomezanye. Keep your front wheel up. Nibyo guhagarara bihari. Zumo bagomba kuba bamukurayo hakiri kare. Nkuko Sean yari yababwiye. Sasa yarakazanye. Yitonze. Paka parika kuri ya modoka. Way to go, Nix. Thanks, Sean. Wouldn't have made it without you. Ubu ni sawa Jackson. Ntabwo nashobora kubikora tutari kumwe. Nagufite. Barakomeje. Sasa barakwereka imodoka ihagaze. Man, that was some landing. Was I good or what? Look, Sky King, let's dump that baby, okay? We've got... Umva byangoye kumanuka ku modoka. Kumbe byose byangombwa. Icyabarebaga n'icyabazanye. Bagomba kureba ukuntu mu by'ukuri bashakisha icyo uwo Sean yababwiye n'uwo ngo witwa Zumo. Barakomeje. Sasa Sean yaramaze kubabwira ati uraza gutegereza hanze ya laboratoire. Munegereze yewe na Zumo turaza kuvayo. Ariho tubasanga. Ngo barategerereza hanze. Sasa laboratoire ni irarinzwe. Yakorerwagamo imiti. Ibyo bita drugs. Barakwereka Sean yahageze. Arashaka Zumo yagezeyo. Azi yuko ariho bakorera abamufite. Sasa irebere. Bagenzi be babwiye gusigara hanze bategereze we na Zumo basohokeyo. Ubundi babone kwinjira. Laboratoire yayigezemo abaharinda nabo. Ingabo zaho ziganjemo ninja. Niyo cyane yinjiye. David Bradley amazina nyakuri. Yagukiniye Blood Warriors. Kana karimo. Kumbe hakuno hari imodoka yazaga. Bano bafashe inzira bajya ahantu bagomba gutegerereza uri agomba aza acikana na Zumo bari kumwe. Ngo bategereze. Close the door quietly. Funga urugi ari nta rusaku. Reka tugende.
ntabwo bagomba kujya kure, ngo kujya hano hafi bakahategerereza cyane ngo yinjiye ajye kurayo Zumo. We azi yuko amaso yirebeye n'amaso yibashimuta Zumo. Sasa nakwicara. Ininja zari zikomeje. Bakora imyitozo ingabo nizo muri ya laboratory ararinzwe kandi abariyo nabo nibo bashaka gukora superhuman cyangwa se umuntu udasanzwe. Superhuman nibo bashaka kubanza kumukora, gusa Shani nawe yasaga naho akeneye. Bagerageje kumukurikira, bagerageza kumuzana, yarabananiye. Ubwo byagaragaraga yuko bashimuse Zumo wabakurikira, bamwataka ari benshi bikanga. Sasa yaje hakuno, kano gakobwa karahari, ndashaka kwibuke nako gakorera wa mugabo bakunda kwita Cobra. Umuntu hano utari indwanyi bavayo, umukobwa ni hatari. Kumbe Sean Davidson niwe yaciye. Ashakisha muzee Zumo. You must have got in okay by now. Maybe. Let's just hope we found the Zumo. Ashobora yakabaye ubungubu yamaze kugera kuri metre we. Undi ati twebwe katugira icyizere yuko katwizere yuko agomba kubona Zumo. Barategereza, bategereje yuko uyu ngo yabona Zumo akamukurayo barimo gusohoka nabo bakabafasha bakomeza bavaho. Shani yinjiye, abandi bategereje hanze. Irebere karacyakomeje. Turimo kureba American Ninja igice cya 3. David Bradley niwe mukinnyi. Ibuke kano karava muri Visual Base muri kumwe na Mike. Imigeri yarayizi agabo kari kwega ndakubaga kumbe byakininja bazana uyu yarabizi arabisobanukiwe. Ibuke niwe American Ninja, niwe ninja y'umunyamerika yatorwe n'umuyapani Zumo. Ibyo bimugira umuhatari kurushaho, nta byakininja wamubeshya kandi nta nibyo wamubeshyesha. Sasa nguyu yinjiye agomba gushakisha metre cyangwa se muzee Zumo amukureyo. Yabiboneye n'amaso ye bamushimuta, yari yababonye. Yesu aramubona. Biragenda gute? Karacyakomeje. Ageze aha hari babiri yabinjirije icyarimwe. Kumbe haruturuka hakuno nawe waratangira. Dore ingumi
hakuno haturukayo babiri bandi. Dore imigeri. Nakubwiye n'umuhatari. Uyu ni American Ninja. Izindi akenshi zikunze kuba ari Abayapani. Gusa iyo ni umunyamerika. Ni American Ninja. Ahanganye nazo hakuno. Rebere. Baramufite. Ibuke bashatse kumufata, sasa baramufite. Baramwitondesheje. Bagenzi be bari hanze barategereje, kumbe yafashwe. Nguya bahise bamushyira. Kumba akangutse. Cobra nguyu yari ahari. Hanyuma. Who are you? Why'd your men attack me? To get you here. Urinde, ingabo zawe ni gute zamfunze? Curiosity is a real dangerous drug, you know. So the tournament was a scam to lure me here. Undatu ufite amatsiko gusa amatsiko ashobora kuba atari meza. Si meza na gato. That just turned out to be you. A ninja. Is that why you have my mastery, Izuma? Uyu mugabo yakomeje kwibaza ukuntu uyu musore yaje kuhinduka ninja. Kumbu yarabaza metri wa ukuntu ari. Ahantu ari. That really doesn't count right now. Because what's important is your usefulness to me. Yabwo gati byo ntago biza nonanga. Ikintu cy'ingenzi cyane nakamaro umfitiye baramukeneye. Nubwo yaje ashakisha Zumo we bari bamukeneye. Bahise bamufata haraho barimo kumujyana. Bagenzi atabari we bashaka kuba bagira superhuman cyangwa se umuntu udasanzwe muri bwa bushakashatsi bwabo. Nakubwiye Imana yaremye umuntu ariko bano bashakaga kuba bagira ibindi bamwongeramo bakagira ikindi bamugira cyo kidasanzwe. Good news. Bano baracyategereje. Okay, Curtis, what now? Curtis, ubu ni iki? We wait, Junior. Dutegereze Junior. Imodoka yari iraha. Curtis ayijyamo. Gusa ntibazi ko mugenzi wawe yafashwe. Barakwereka akobwa kari hano. Bakomeje kumwitegereza. Baramufite arafunze. Gusa agiye kumva neza nk'ininja uko uzizi muri sensi zigira habamo sensi yo kumva. Iyo hari umuntu hafi aho ngaho ashobora kumwumva. Kakobwa kari gahari. Yarakegereye. Who are you? Urinde. I need some answers. Nyine bisubizo. I know you are ninja. Nzi kuri ninja. So. Hanyuma. Your life is in terrible danger. Undatu ubuzima bwawe buri ahantu habi. Who else knows about Izumo? Ninde wundi uzi kubyerekeye na Zumo? Ndati kuki nakubwira? Please. Nuko ari igihe nyine ushobora kugufasha. Cyako kugufasha. Mbwira. The police and the minister's secretary. Arabwa ati mfite inshuti ebyiri zibiziho. Na polisi yabimenye. What is going on here? Na secretary wa ministry. Ati nibiki komeza hano? But I'm gonna find out. Uyu ati sindabimenya neza gusa ngiye kubishakisha ndaza kubimenya. Yasigaye agahamagara karakomeza. Akobwa twabonye yuko kakorera Cobra gusa karabwira yuko kari bumufashe. Bigaragara ko kari kamaze kumenya ko Cobra ibyo akora atari byiza. We always like to help people of the community. Dr. Holder, could you see to it that I'm... Bano hari umuntu barimo kwakira. Yes. Breakfast time in the lab, you know. So, what can I do for you this fine morning? Nakorera iki muri iki gitondo cyiza? You probably don't realize Aricyo the mutazi. minister has some concerns about you and your operation. Ministry Been doubting your sincerity. Arakwibaza akibaza no ku bintu ukora. My dear girl, my uyu ngo ni secretary wa minister. Project. Yes, but the question is, what exactly? Kibazo ni akazi kanyu yako na akahe? Understand the nature of my experiment. Perhaps I could have one of my scientists explain it further to you and the minister. Oh no, that's not the point. We've done some checking.
kumbe yakomeje kwisobanura uretse ibyo tushaka kuvuga. Was known to Interpol as a notorious terrorist. Twaje guperereza dusanga General Andreas yarabuze iwabo. Talking about the same man. Aza hakuno gusa bamaze igihe bamushakisha polisi mpuzamahanga Interpol. Some minor modifications. Umugabo nawe akisobanura. Be useful to a man in his line of work. May I ask, what is it exactly that you want? Ariko si cyo nshaka nyacyo ne giki. Aje nka secretary wa minister cyangwa se secretary wa ministry. Ariko babaza uyu mugabo bati General Andreas bakorana. Unfortunately is less so. Bashobora kuba yaravuye iwabo, ashobora kuba afite ibyo yakoze ubugizwe nabi. Ibuke wa mu general kera niba yarataraba general. For a new assistant. Ari amabandi yigeze kuyobora ahantu wiba ahantu. Agafilme katangiye. I put my name up for consideration. Wakabonye gatangira. Rahibuka. I can't think of anyone who'd be more qualified. I'll just send you over a retainer check tomorrow. That'd be fine. Kumbe yambwiye ko ejo azamwohereza sheke. Undi ati biraza kuba byiza. Abonye ko batangiye kumwibazaho byinshi. Bamubwira kumwohereza sheke. Bano mu gutanga amafaranga bagiye kure. You're a great woman and I appreciate your advice. Thank you. Uri umugore mu byukuri w'igitangaza kandi mu byukuri inama yawe ndayikunze. Ibaye nziza. Nawe yavuye avuza turakoze. Bano basigaya. I warned you. She's excessively ambitious. Arimo kubyibazaho. Urati narabikubwiye. The boy will just have to do what we have to do. Uyu mugore ni hatari. Relieve her of that unfortunate ailment. I'll see to it myself. Ngo bagomba kugira ukuntu bamugenza. Urati byo naza kugikorera ubwanjye. Sasa uwo mugore ngo bagomba kugira uko bagenza. Ibuke nta wundi. Ni secretary wa ministry cyangwa se minister secretary. Yavuye aho. Afata inzira agenda. Inzira arikomereza. Ariko nanone barakwereka abantu bategereje. Bwakeye neza neza. Batabona mugenzi wabo. Nawe yamweretse. It's the minister's secretary. Uriya ni secretary wa ministry. Barakora icyano. Come on, let's get back to the truck. Okay. Ngombe bagomba kuba basubiye inyuma. Uratsawa. Secretary wa minister nta hantu bamubuza kwinjira. Ngombe harabamwitegereza. Imodoka ikomeje. Indi yarakurikiye. Ni bano. Ibuke nta kindi bashaka kumukorera usibye kumukuraho. Kuko babonye yuko atangiye kubinjirira. Avuga ukuntu General Andreas, General ngo Interpol yamushakishaga ngo ibyo barabibonye. Sasa ngaba bamukurikiye. Atangiye kwivanga muri business zabo. Irebere. Bazashyiramo revanche. Ndaza kukwereka. Barakurikira. Secretary nguyu. Yarakomeje. Ibuke bakisi American Ninja 3. Karava muri Visual Base. Muri kumwe na Mike. Abakurikira barakurikira. Secretary nawe akomeza kubacika. Ese biragenda gute? Baramufata cyangwa yarakomeje abandi baparika gutyo. Ntabwo byabagendekeye neza cyane. Secretary yabacitse. Uzi ko wa mu secretary wa minister ari umuhatari kurusha uko abikekaga. Nanjye ararusha uko nabikekaga mu byukuri. Dore ukuntu bava mu modoka bashaka kwica, rero bahunga urupfu. Twari dukasiriwe kabisa. Abuze gato ngo nabo. Kumbe ndashaka yuko ninja zigira imbaraga nyinshi. Nizo utapfa gukeka. Uyu ntabwo ari secretary wa minister, ahubwo ni kagakobwa. Chanli. Kagakobwa. Ari gafite tekinike y'ininja yitwa Jujitsu. Niyo tekinike ishobora kuba yatuma umuntu yigira undi muntu. Akongera none akigira undi uwashatse wese. Iyo wamaze kumetereza Jujitsu ushobora gukora ibyo ngibyo. Kumbe arakwereka hakuno. Cobra. Abuze gato ngo bamukubita ubwe. Relax. Electronarcosis.
It's a little something we developed in the lab. Works well. What do you want from me? urashaka wiki? Nothing personal, my dear boy. Nothing personal. Ati ntacyo dupfanye nawe. By the time the effect of this gun wears off, you will have definitely outlived your usefulness. We'll see. Baramukeneye gusa ntabwo aramenya impamvu bamushaka. Nibyo bamubwira ntabwo birasobanuka neza. Umbe Impatient one, how are you? utihangana umeze ute? The subject here meets with your approval. Wamubonye? Perfect. Very good. Uyu niwe nyawe kabisa. Cyaramubonye arwana. Ibuke bamwizeho kuva mbere. Bagenza ashobora kuba ari we muntu bashaka kugira. Really worried about Sean. Superhuman. A little more time. Time? Man, he's had enough. Aka kitwa Dick karavuga ko ari nta gihe kindi ngo karihanganye bihagije. Ni ka Dick. Something. I'm beginning to like your attitude, Junior. No more wine, women, and song, huh? That was before. Time is running out for your friends. Kumva We kira. can't waste anymore. Igihe kirimo kugenda ni mwakomeza kwangiza igihe. Urinde. Koga vayo. Ambaje wari we. The only one who can help you. Ndo umuntu ushobora kubafasha wenyine gusa. Start explaining. Tangira usobanura. The other American has been caught by the head of East Bay Labs. Umunyamerika mugenzi wanyu There's the Cobra. yafashwe. Plans to kill your friend. Uwamufashe He must be stopped. yitwa Cobra. Arimo gukora ibintu bitari byiza, ubushakashatsi butari bwiza ku biremwa muntu. Agomba guhagarikwa. Ibuke ubushakashatsi bwa drugs cyangwa se bw'imiti yabukoreraga ku bantu nkuko twabibonye. Mu gihe abandi babukorera kutubeba inkende n'ibindi. Sasa yabwiye ko ashobora kubafasha. Gusa mu nzira hari ninja, sasa babonye umwe gusa ugomba kubafasha babaye batatu. Abaje bashakisha Zumo ubu ngubu barashakisha na Shani nawe yinjiye yafashwe. Ngombe barakwereka babandi bakora ya miti. Ngaba hakuno. Shani baramufite nawe barashaka kuyimutera. Take our soon-to-be dead friend to the ship and get rid of him. If Cobra kills Sean with his virus, he will prove to Andreas just how powerful they can be. Let me get this straight. Ngo barashaka gukoresha umuti bakoze kugira ngo babigaragarize Andreas ukuntu uwo muti ari hatari. Ibuka Shani bawumuteye. Cell slaughter. That sounds like real bad news to me. Hey, Uyumvisha ari ibintu bibi cyane. that man. He's not called the Cobra for nothing. Nimusuzugura uwo muntu ngo mumugaye. Ntabwo yitirwa Cobra ubusa. Okay, darling. Kwitegura kurwana. Let's go kick some ass. Urati sawa. Mureke tujye gukubita abantu. We need to head for the docks. Ni igihe cyo kujya kurwana sasa. Sean with the virus. We'll be taking him to his ship. Yavugaga turamutse dusanze Shani bamuteye iyo virus yabo yaba ari ikibazo. Ibuke umuti bamaze kuwumutera. Batangiye Shani kumukoreraho. Good. He's only just arrived. Yeah, but look at Ya experiment yabo bashaka kwereka General Andreas. Where do you figure they're going to take him? Out of here. Bombe bamucijeho Know babona. what Cobra's really up to. time to do it. Uratekereza ko barimo kumujyana he? I go first. Ndetse baramukura hano. Gusa sindamenya ko buri icyo agamije. Yaravuze ati kambanze ngiye yogera baranzi. Yeah, baby. We'll do the rest. Kuva bamuzi we yagomba kujyaho aturutse aho bamubona. Undi ati sawa genda uce muri izo ninja. Ibindi turaza kubikora. Agashati agakuramo. Ni Jackson. Dick nawe arakurikira. Sasa umukobwa aramuzi. Umukobwa yaje kubona yuko Cobra ibyo arimo gukora atari byiza. Buriya bushakashatsi akorera ku bantu. Ntabwo ari bwo. Baba batangiye. Irebere. Uyu ni Jackson. Dore ingumi. Nyama urwo ni mugufa ariko nawe arakubita. Dick nta mikino. Umukobwa yagiye imbere abandi barakurikira. Babonye ahantu noneho bamujyanye mugenzi wabo. Gusa ninja ziraturuka impande zose.
imigeri, ingumi biravanze. Kanyama yarwo nako kamereye nabi baragafashe. Jackson hakuno we uri kwega ibi kibanza uceho. Nyama yarwo baracyamuriho barimo kumuhana. Kuba gahindukiye Jackson yahageze yagiteye right nako kongeramo umugeri. Ntabwo uranyurwara nuranoga neza fataga kokora arabanza arahaguruka. Nyama yarwo bari bamuhaniye bamereye nabi cyane. Ngo barakwereka wa mukobwa Chanli nawe yari umuhatari arakubita muri migeri ikinacyo kinjira amazi. Well done, Ninja Baby. Ukoze neza Ninja Baby, yakise Ninja Baby. Barakomeza niko kikise undi ati tunyure hakuno. Hari uwikwega nyama yarwo yamwitayeho. Mureke dukomeze. Ni nyama yarwo kandi ni mugufi. We yaragowe. No time to explain. On the front. Uyakibabwiye ati mwe muretse. There's plenty of time to explain. Undi ati ntabwo ari igihe cyo gusobanura. Kizopara yaraje ati ahubwo ni igihe cyo kugira ngo umusobanure. He's the only one of value. Mwebwe kwanza simba bakeneye. Uwo ngo niwe gusa ufite akamaro. Sasa shani ngo niwe ufite akamaro. Abandi gishobora kubarasa. Cyarabwiye kiti mwigireyo. Bagomba kwitonda ikigabo gifite imbunda kandi buke n'ikicanye kuva kera. And no sudden moves. Mutaza gukora ibintu bitunguranye mutabizira. Kira ni General Andreas ushakishwa na Interpol. Ni sawa. Cyane nabyumvise ko ari ukenewe. Ni wakubisa akabunda. Umwicanyi yasigaye aho. Kumbe arakibuka nicyo kishese. Ubwo bajyaga kwiba ahantu kera. Kashani kakiri gato. Ashize imyaka. What? To get you the antidote, you must take it immediately. Know that electronarcosis stuff is about worn off. Sean, he's got you with the virus. We gotta get Sumo. Kumbe shani bari bamuteye virus. Waracyavuga tugomba kujya kureba Zumo. Umukobwa yabonye ko atari byo biri ngombwa. Shani bagomba kumwitaho bamaze kumutera virus. Kireka te umuti. Sasirebere. You're Kunoichi. Yes. Yatangiye kubaza umukobwa. I'm a master. Wize Jijitsu undi ati ndi umumetire. Ndi umumetire wa Jijitsu. Izumo was you. Zumo yari wowe. Kumbe uyu mukobwa niwe wigize Zumo kubera ya tekinike ya Jujitsu. Uyu nguyu yaje hakuno ashakisha Zumo. Kumbe yagwaga mu mutego wabo. Uyu yarabwa ati mbere nabakoreye ntazi yuko ari babi. I didn't know they were evil. Nkuko arimo kubivuga. Sasa ni igihe cyo kugenda. Gusa bishobotse bashakira Shani umuti. Barakomeje. Hano ni laboratoire yitwaga East Bay Laboratory. Hakuno. Arakwereka akamodoka. Karahagira. Ni kwako. Ibuke bafite umuntu wabo uzi tekinike yitwa Jujitsu. How can she make herself into different people so perfectly? Uwo mukobwa ni gute yigira abantu batandukanye kandi agasa nabo neza. Kume ni ya tekinike yo kuba impersonation. Tekinike yitwa Jujitsu yarabimusobanuriye ibuka nawe ni ninja arabizi ni ninja w'umunyamerika, American Ninja. Nguyu aje hakuno nka secretary wa ministry. Uyu mukobwa amaze iminsi abinjiramo. Kumba ageze aha bajya kumwereka. Where'd you go? Bagiye he? Bamujyana kugira ngo bamwereka. Bahindukiye ntago bamubona. Kumbe ni Chanli yari yihinduye undi muntu. Yize Jujitsu niwe wari warigize Zumo.
bashaka gufata Shani sasa bari bamufite. Gusa umukobwa aza kumenya yuko ari abantu bakora ibintu bitari byiza. Yarahindutse. Cyasigaye hano cya Jackson. I'm okay. Good. Look, if we don't get that vaccine in time, Meze sawa. You gotta kill me. Ndatari byiza. Yarambwiye ati uwo muti nimutawubona mu gihe If it doesn't, ugomba kunyica. And I lose it, nabonye uwo muti. You gotta kill me. Ugomba kunyica. Or Jackson. Wowe cyangwa Jackson. Jackson ngo yakuno. Yigize umushoferi wazanye secretary wa ministry. You know what we're up against here. Uzi ibyo turimo kurwanya hano. I have your word. Yeah. Wabinyemerera undati yego ndabyemeye. Sasa irebere. Imodoka ngiri hakurya iriya. Secretary wa ministry bazaniyemo ni Ruburika. Ntabwo ari secretary wa ministry nyawe. Bazanye wa Ruburika. Ni wa wundi ukoresha Jujitsu. Ngo ni umumetri wa Jujitsu. Iyo ni hatari mu ninja cyangwa se mu Bayapani. Iyo yizi ushobora kuza wabaye runaka ushaka kuba we. Sasa ngo yarakomeje. Gusa ubonye ugwa kubita nibwo umenya ko atari Minister Secretary. Ahubwo uyu ni Chan Lee na mikino. Buvayo. Una buninja. Azikubwitaho. Nibuke umuhatari. Isasu riravuga. Bahageze barashaka umuti. Uyu ni ufasha mugenzi we. Hakuno kuri laboratory bahageze. Yarakinguye. Arongera yegekaho. The minister's unhappy. Everything's going great. Ministry ntiyishimye. The Americans escaped. Ibintu byose ni sawa. Nta kigenda. Andreas. Unata munyamerika. Abanyamerika bacitse. This could ruin us, you know. Get me Chan Lee. Munzanire Chan Lee. Just say that she's the one that helped them get away. Ni urimo gufasha abanyamerika gucika. Idiot. Ni bikira. Ngakakobwa. Running against me. Abantu bose barimo kunyihinduka. Happened before. Ariko nigeze kubibona mbere. To no avail. Wigeze kubibona. Alert the ninja. I think we'll be having company. And don't screw it up this time. And shut off those sirens. Yes, sir. Yamubwiye kubwira ninja yuko hari abantu babateye. Kandi bagomba gucecekeshwa. Undi ati yego nyakubawa. Kumbe uyari hakuna arashakisha umuti. Ibuka yarahakoze. Ni Chan Lee. Hari waje amuhamagara ati Chan Lee. Well, it appears that you're after much more than just a meeting. Bigaragara ko ufite byinshi ushaka bitari giyewe. Come on, your disguise is quite apparent, Chan Lee. Una Chan Lee nakumenye ni wowe ujya wihindura. Kumbe koko. Baramuzi yakoranye nabo. You made me believe your cause is the good of mankind. My cause is a good one. For those possessed. Watumye nemera yuko ibyo urimo gukora ari byiza. Ariko ntabwo ari byiza. Kumbe cyo kiravuga ko ari byiza. Was taking the antidote to the Americans. Oh, really? Or do what you have to do. But I'm telling you, you are deluded. I'm not going to listen to you anymore. Kuba umukobwa yavuze yuko barimo gushaka umuti. Bawujyana umunyamerika. Amerika ninja. Ahindukiye gutya. Bagenzi. Chan Lee yararashwe.
natwe. Kumbe barakwereka baciye hakuno abangaba cyane yari yinjiye hamwe na cya Jackson agiye kumushakira umuti ushakira Shani Nyamayarugo niwe waje imbere ntabwo bagira niwe wataka mbere y'abandi Nyamayarugo dore ngumi ziravuga yagicishije mpaka gitesha icyuma yumvise uko bibabaza cyo kimushyira hasi kumbe cyaguye ku cyuma icyo ngicyo abagikuyeho Nyamayarugo hakuno indeshyo ni ya Oscar ubunini ni ubwa detox sasa yahagurukije mugenzi we ubunini ni ubwa MC Detox indeshyo ikaba ya Oscar barakomeje hakuno Jackson nawe yatiye naho ni intambara amasasu nayo arimo barazana iby'ubuninja Jackson akarasa ibuke mu gice cya mbere cyako Amerika ninjye rimwe ari umusirikare sasa iyo byarimbye akabunda akavayo azi kuzikoresha ariko nanone umuhatari dore ariko intwara abayakuyeho ukuntu ziteye ni Jackson ninja zirataka rebere ninja zako burani hatari muri cyuma yapfuye babanje kumubwira kumbe arakwereka hakuno No, go on, get out of here. Just get the hell out of here. yarambwiye ati we vanga nta magambo menshi bakeneye kumbe Shani na Nyamayarugo ngaba hakuno Nyamayarugo nakubwiye bunini n'ubwa detox hanyuma indeshyo ni ya Oscar barakomeza ariko ntabwo bagira nkuko mubona kuriya yazanye na cyane baciye hakuno yibuke laboratory bayinjiyemo bashaka umuti bombe imyambi gusa hano hari ninja yafashe ibiri umwe Nyamayarugo uramufata yamanutse hasi All right, Cobra. Your turn to die. yarambwiye ati sawa Cobra niho utahiwe gupfa ibuke nyirahangani Cobra bari baje bashaka umuti gusa noneho ikindi tubonye icyo ashakisha arashakisha uwitwa Cobra nta mikino sasa irebere Jackson nguyu afite ikibuno kigera inyuma cyane agira ngo yakoze tizeze no kubwa inyuma Where's the lab? yambwiye ati laboratoire iri Just be careful with this stuff, will you? aravuga ibindi Glass. What is it?
What is it? Irihe? It's a urine sample. Don't piss me off! Windakaza. Uranyumva? It's viral antidote. Be careful. Yavuze ati ni umuti wo kwitondera. Now again. Nongera nkubaze rimwe. Laboratoire. Upstairs. Up there. Hejuru utiye hariya urahita uzamuka esikariye. Sasa ngo nukuzamuka. Yaretse akagabo akereka inzira kikomereze. Urambonye ariko. Ambanze nkomeze. Kumbe kabonye agiye. Arayirukiye karamwitegereza. Bisto gakurayo gatangira kurasa. Amenya ko ntabwo nako gakina. Amenya ko kadakina. Irebere. Arihera. Bari ntawe mbona. Karashaka kurasa Jackson. Sike. Boni shit. Umwanda. Ingumi kahindukiye zigafata. He. Uyu ntakina. Yarakomeje. Cyase umuti. Niko kari kawujyanye. Yarawubonye. Ngombe polisi yabijemo. Ibuke polisi bari babiyibwiye. Babibwiye secretary wa minister ndetse Shani yari yabibwiye n'inshuti ze zirimo Nyama ya Rwo ndetse na Jackson. Bose babyinjiyemo. Dore ininja hakuno. Ininja za Cobra. Ininja zo kwa Cobra. Bose zivayo. Ngo zize zinaniza umuntu. Ngombe minister na ubwe yari yahaje. Azanye na polisi. Kuva bose babiziho. Ibintu byakorerwaga hano babimenye. Cobra ibintu yakoraga ni business zitari nziza. Zatangiye guhanga nabo. Ireberemo imbere no hanze uko bimeze. Yagiye kugeramo hano imbere yasanze umukobwa ari hasi. Chanli bamurashe. Ari kagerageje kumufasha. Ariko ko ntabwo karokotse. Kumbe kirahari cya Cobra. Another illusion you believed in shattered? Ibise nabyo ni ibintu wemeraga yuko bishobora kuba Shani. Give me the damn antidote. Sure. Abigereranya n'ibindi yemeraga ko z'umuhakuno bamufite kandi atari we. Kumbe Shani akeneye umuti. But I am getting away with it. Like I said, you've outlived your usefulness. Ibuka guhera ku itangiriro. Ntago bamwishe bavuga yuko ngo bamukeneye. Sasa azi yuko akurikije ibyo bamuteye. Ntago byambuza gukora ibyo akora kandi Shani ari aho ngaho. Kuko bazi ko akeneye umuti. Kumbe afite imbaraga za kininja. Over your body. Remember that, Shani. Ibuka bamwigisha. So, over your body. Yuko roho ye n'ubwonko bwe ari byo bigomba gukoresha umubiri we. Bimuha imbaraga ukuntu. Zaraje. Irebere. Ikigabo kiri hariya kirasuzuma ibintu hariya. Ishakisha. Kumbe imbaraga zamaze kuza. Azikurayo. Umuhatari ni American Ninja. Uyu niwe ninja y'umunyamerika. Cobra hariya yigize biza cyane. Warakora cyane. Ufite twarimo. Harabo cyamusigiye.
atangira kubitaho no gutaka barataka. Sasa bano bashobora gukubitwa. Irebere. Dore Migeri. He. Yarenzeho. Mari za Cobra baramena. Cobra agiye kubona yabonye bikomeye. Azana za ruburika. Kombo wazizanaho arazimurusha. Yamushyize mu mugeri. Cobra amanuka gutyo. Hey, son. Here's the antidote, man. Mwana muti nguyu. Kino cyawuzanye. Hey, you okay? Umerewe neza? Ati yego. You know what I went through? Gusa yaravuze ko umutata ukene. Uzi ibyo naciyemo kugira ngo nkuzanire uyu muti. Come on, let's go home. We yumvaga yuko kugira ngo akubite Cobra byaba bimuhagije. Akivuga ati tugende, cya Cobra cyarahagurutse agishyiramo. Sasa Cobra umusaza yari imigeri riseri amanuka hasi. Name kine hari. I think you're finished. Natekereza yuko birangije. Yaraketse yuko abirangije mbere yaho. Sasa n'umuti barawufite. Nta kibazo kindi cyagomba kuba. Jackson niwe ufite mu kuboko kwe. Fighting ninjas? It's been a long time, pal. Yawutaye inyuma. Kandi gafilme ka American Ninja tuzakarira ku gice cya 4. Cyari igice cya 3. Kavaga muri Visual Base. Mwari kumwe na Mike.